Nalazimo se u regionu Južnog Banata. Kao i ranijih godina, obilazimo polja pšenice tretirana BASF fungicidima. Na ovoj parceli smo imali uobičajene uslove za razvoj bolesti lista praktično tokom celog proleća. Zbog toga je odluka proizvođača bila da koncept zaštite bude baziran na samo 2 fungicidna tretmana. Prvi tretman je određen fungicidom Duet Turbo u fazi drugog kolenca. Na taj način zaštitili smo 3. i 4. list koji su u tom momentu već bili razvijeni. S obzirom da je tretman u fazi lista zastavičara bio izostavljen, bilo je jasno da u fazi cvetanja treba primeniti rješenje koje sve moguće rizike svodi na minimum. Zato je početkom cvetanja bio primenjen Revicare. Revicare je izuzetno snažan i jak fungicid koji ima osobinu da može da zaustavi širenje bolesti čak i u slučaju kada je zaraza prisutna u parceli. Revicare je sačuvao klas, ali i dodatno listove koji su najvažniji za prinos. Na jednom delu ove parcele proizvođač je primenio fungicide starije generacije, koji su donedavno bili uobičajena praksa u njegovoj proizvodnji. Superiornost kombinacije Duet Turbo i nakon toga Revicare bila je više nego očigledna. Slika govori više od reči. Zapratite nas na našem YouTube kanalu. A u sljedećoj epizodi idemo na lokaciju gdje smo imali značajno veći pritisak bolesti i pojavu žute rđe. Pokazat ćemo vam rješenje i programe zaštite koji omogućavaju da stvari držite pod kontrolom i u isto vrijeme osigurate zdravlje vaših useva. BASF, jer biram sigurnost.